Ibi byiza ukomeje kurikira Dressing Room TV. Reka nizere ko umeze neza. Gahunda zawe zikomeje kugenda neza 100%. Natwe tumeze neza. Turashima Imana n'abantu. Gikomeje kumva kuri micro. Nitwa Sam Kayiranga. Nkabanje kukugezaho ibyaranze weekend mu isi y'imikino muri rusange. Weekend yari ndende. Yaranzwe n'imikino myinshi cyane. Uhereye kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru ndetse no kuri wa mbere siporo zikaba ziteganyijwe. Kuri wa gatandatu ndaza kukugezaho ibyavuzwe kuri Champions League, ubwo ni kuri CAF ku mugabane wa Afrika. Shampiyona y'igihugu cy'umupira w'u Rwanda yazaga kubona yikomeza. Muri basketball nta runguri yari hari kuko playoffs zari zihari. I Burayi shampiyona uko zikomeye zose nazo zari zihari. Uduhugu kandi twaraciwe biracika. Icyo nagusaba nukomeza kudukurikirana uganasangiza abagenzi bawe no chaîne kugira ngo bajye bagirwaho n'amakuru menshi kandi atomoye. Amakuru yakanyahereye kuri CAF Champions League yazaga kubikomeza kuri wa gatandatu ubwo ikipe ya PLFC kuri stade Amahoro yakiraga Pyramide Football Club. Umukino wari wateguwe n'imbaga nyinshi cyane wiganjemo abafana ba PLFC ndetse n'ingabo z'igihugu. Bari baje gushyigikira ino kipe kugira ngo barebe ko yakora amanota 3 kuri Pyramide. Gusa siko byaje kugenda kuko ikipe ya PLFC yanganyije igitego kimwe na Pyramide. Birangira abake ba Rayon Sport bababyinye ku mugongo. Biteganyijwe ko ikipe ya PLFC ku itariki 21 z'ukwa 9 2024 aribwo izajya kwishyura i Cairo mu Misiri. Ese koko ikipe ya PL izava mu nzara za Pyramide? Reka tubihanga amaso kandi nanone tuyifatire iry'uburyo. Sibyo gusa kandi byabaye kuko shampiyona y'ikiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru mu Rwanda yazaga kubikomeza. Aho ikipe nka Kiyovu Sport yaje kubitsindwa na Mukura bite mu mutoza Bipfubusa Jocelyn atanga ubutumwa bukomeye cyane, avuga ko nta cyizere ari kubona mu ikipe yiwe, avuga ko nibivuga ngo azajye mu kibuga azakijyamo, ariko mu by'ukuri nta cyizere afite. Bitewe n'ibivugwa muri Kiyovu, uyu mwaka biragaragara ko Kiyovu imeze nkaho iri gutikanira wanzirira nzamba. Kuri wa gatanu shampiyona nibwo yatangiye, ikipe ya Vizi inganya na Muhazi igitego kimwe kuri kimwe. Kuwa gatandatu ntabwo shampiyona yakinwe cyane ko ari hateganyijwe umupira uzakina na APRFC ndetse na Rayon Sport birangira utabaye kubera CAF Champions League. Ku cyumweru barakinnye, ikipe ya Bugesera itsindwa na Rutsiro ibitego 3-2 iri mu rugo. Marine itsinda Tenseri Derby Rubavu ibitego 2-0. Kiyovu Sport yatsinzwe na Mukura igitego 1-0. AS Kigali yigarika Gorira yitsinda igitego kimwe. Musanze iri wayitsindwa na Polisi igitego 1-0. Mu gihe Gasogi yitegura gutwara umugeni wayo Rayon Sport muri stade Amahoro yanganyaga n'amavugaju ibitego 2-2. Abakunzi ba basketball ntago bishwe n'irungu muri no weekend cyane yuko hari umukino wa playoffs. Wari umukino wa gatatu urahuza ikipe ya PLFC ndetse na Patriote. Zimaze gukina imikino 2, buri imwe imaze gutsinda umukino umwe. Gusa kuri iki cyumweru ikipe ya PL Basketball Club yaje gutsinda Patriote amanota 67-53. Witwa Isaiah Jalel Miller yatsinze amanota 32, rebound 5 ndetse na assist 5. Bivuze ko mu mikino 3 imaze kuba ya playoffs, ikipe ya PL imaze gutsinda 2, Patriot igatsinda 1. Kuri uyu wa gatatu hateganyijwe undi mukino wa 4 tukazireba koko uzegukana igikombe. Ku mugabane w'u Burayi shampiyona nazo zarakomezaga ntago bahagaze. Mu Bwongereza barakinaga, muri Espagne barakina, mu Budage barakina, mu Faransa barakina ndetse no mu Butaliyani nabo barakina. Reka mere hano hirya mu Budage. Kuwa gatanu ikipe ya Dortmund yatangiye yisasira ikipe ya Hedem yitsinda ibitego 4-2 hakiri kare rwose. Kuwa gatandatu ikipe ya Borussia Mönchengladbach
yatsinzwe na Stuttgart 3-1. Ikipe nka Eintracht Frankfurt itsinda Wolfsburg 2-1. Ikipe ya Bayern Munich yatsinze 6-1. Ikipe ya Holstein Kiel yanayisuye mu rugo, uwitwa Harry Kane atsindamo hat-trick yiwe. Ku cyumweru kandi Bundesliga yarakomezaga, aho Augsburg yatsindaga 3-1 ikipe ya St Pauli. Mayence 0-5 itsindwa na Werder Bremen 2-1 yisanze mu rugo. Ku rutonde rwa shampiyona, ikipe ya Bayern Munich ifite amanota 9 mu mikino 3 imaze gukina, ikurikiwe na Borussia Dortmund n'amanota 7 mu mikino 3. Aya manota 7 kandi yanganye na Leipzig. Leverkusen iri ku mwanya wa 4 hafi n'amanota 6 mu mikino 3. Mu Bufaransa muri Ligue des Talents, ubwo ni Ligue 1, naho barakomezaga. Ubwo kuwa gatanu ikipe ya Saint-Etienne yatsindaga ikipe ya Lille 1-0. Kuwa gatandatu ikipe nka Marseille itsinda OGC Nice 2-0. Auxerre itsindwa na Monaco 3-0 yanayisuye. Paris Saint-Germain nkuko byari byitezwe mu rugo yatsinze ikipe ya Stade Brestois 3-1. Weekend siga urutonde rwa shampiyona ruyobowe na PSG n'amanota 12 mu mikino 4, ikurikiwe na Olympique Marseille n'amanota 10 mu mikino 4. Ku mwanya wa gatatu ikipe ya Monaco ifite amanota 10 nayo mu mikino 4. Mu Butaliyani kwa Papa nabo barakinaga, ubwo ni muri Serie A, bari bageze ku munsi wa 4 wa shampiyona. Ubwo kuwa gatandatu ikipe ya Como yatangiye inganya na Bologna 2-2. Empoli na Juventus nabo banganya 0-0. Ikipe ya Semira mu rugo San Siro yisasira Venezia itsinda akayabo k'4-0. Ku cyumweru bavuye mu misa, Genoa yanganyije na AS Roma 1-1. Atalanta iyi ngiyi izakina na Arsenal muri Champions League itsinda 3-2 Fiorentina. Napoli ya Romelu Lukaku Borigori waje kubaca n'agahigo ndaza kubabwira mu kanya, yatsinze 4 Cagliari. Monza isoza inganya na Internazionale da Milano 1-1. Mu Butaliyani weekend size urutonde rwa shampiyona w'ikipe na Napoli n'amanota 9 mu mikino 4. Juventus ku mwanya wa 2 ifite amanota 8 mu mikino 4. Torino ku mwanya wa gatatu nayo ifite amanota 8 inganya ndetse n'ikipe ya Internazionale da Milano amanota 8 mu mikino 4. Muri Espagne La Liga yarakomezaga, ho bakinaga umunsi wa gatanu. Kuwa gatanu Real Betis yatangiye itsinda Leganés 2-0. Kuwa gatandatu ikipe Real Madrid itsinda Real Sociedad. Kombination nziza cyane yitwa Vinicius Junior na Kylian Mbappé yaje kubona 2 byiza bituma Madrid igira amanota 3 yayo. Ku cyumweru Barcelona ntiyakoze kosa, yasanze Girona mu rugo itsinda 4-1. Umusore Lamine Yamal aterekamo 2 witwa Dani Olmo kuva yagera muri Barca nta mukino atabonamo igitego. Pedri nawe azabakira ati nkasongamo icya 4. Atletico de Madrid nayo yasoje kuri iki cyumweru itsinda 3 Valencia, aho umukinnyi Julian Alvarez yabimbuye konte y'ibitego muri ikipe ya Atletico de Madrid, na mugenzi we binjiranye Conor Gallagher nawe yatangiranye igitego. Antoine Griezmann Grisou legend wa Atletico Madrid nawe ntiyiburiye kuko yateretsemo igitego cyiwe. Urutonde rwa shampiyona yobowe n'ikipe ya Barcelona n'amanota 15 mu mikino 5. Real Madrid ifite amanota 11 mu mikino 5, inganya na Villarreal amanota 11 mu mikino 5. Atletico Madrid ku mwanya wa 4 nayo ifite 11 mu mikino 5. Mu Bwongereza nabo barakomezaga Premier League, aho kuwa gatandatu benshi bari biteze ko Manchester United iraza gutsinda Southampton nyuma y'igihe kinini ititwara neza. Niko byagenze kuko Manchester United yatsinze 3-0. Umukinnyi nka Marcus Rashford utarerukaga gutsinda abona incundura. Fulham na West Ham banganyije 1-1
igitambo cy'umunsi cyabaye Liverpool ubwo The Cops mbese za rusake zageraga mu ishyamba rya Nottingham Forest zikabura aho zica. Umukino waje kurangira igitego kimwe cya Nottingham Forest ku busa bwa Liverpool. Manchester City nta kosa yakoze, yatsinze ibitego 2-1 Brentford. Umukinnyi nka Haaland aca kandi gahigo ndababwira mu kanya. Crystal Palace yanganyije na Leicester 2-2. Bournemouth itsindwa na Chelsea igitego kimwe ku busa. Ku cyumweru benshi bari bategereje na London Derby. Iyi ni derby Arsenal na Tottenham Hotspur. Ikipe ya Tottenham Hotspur yari yakira Arsenal kuri Tottenham Hotspur Stadium. Arsenal yamanutse intwaro ifite intwaro zose usibye Declan Rice na Martin Odegaard bari mu mvune. Nubwo byari bigoye ariko ntibyabuje Arsenal gutsinda igitego kimwe ku busa cya Gabriel Magalhaes ku mutwe mwiza yarateye kuri corner yaturutse kwa Bukayo Saka. Ikipe ya Wolves yaje gutsinda ikipe ya Wolves yaje gutsindwa n'ikipe ya Newcastle ibitego 2-1. Urutonde rwa shampiyona muri Premier League muri no weekend rusize ikipe ya Manchester City cyoboye n'amanota 12 mu mikino 4. Ikipe ya Arsenal irakurikira n'amanota 10 mu mikino 4. Newcastle ku mwanya wa gatatu nayo ifite amanota 10 mu mikino 4. Liverpool ku mwanya wa kane ifite amanota 9 mu mikino 4. Ikipe nka Chelsea iraho hepfo ku mwanya wa 8 ifite amanota 7. Ikipe ya Manchester United ku mwanya wa 10 nayo irahabaye n'amanota 6 yayo. Iyi weekend kandi isize habaye uduhigo twinshi cyane. Muri utwo duhigo harimo nk'uko Haaland amaze gutsinda ibitego 9 muri match enye gusa zibanza za Premier League uyu mwaka. Uwitwa Romelu Lukaku mu minota 100 amaze gukina muri Napoli uyu mwaka yatsinze ibitego 2 atanga na assist 2. Uwitwa Messi muri Amerika yaravuye mu mvune nyuma y'igihe kinini adakina ahita atsinda ibitego 2 atanga na assist 1 kuri Suarez. Hans Flick nawe uyu ni umutoza wa Barcelona nyuma yo kuza bamwe babishidikanyaho amaze gutsinda ibitego 17 atsindwa ibitego 4 kuva shampiyona yararige yatangira uyu mwaka. Nkuko nabibabwiye kandi Julian Alvarez yafunguye konte y'ibitego ye muri Atletico de Madrid we na mugenzi we Conor Gallagher ku mukino wayo wa mbere nyuma yo bageze muri Atletico de Madrid. Uwitwa Dani Olmo akomeje kugira intangiriro nziza zo muri Barcelona nyuma yo mu mikino 3 amaze gukina Barcelona amaze no gutsinda ibitego 3 bivuze ko buri mukino abonamo igitego. Ederson Moraes uyu ni umuzamu uturuka mu gihugu cya Brazil. Uyu nguyu akomeje guca uduhigo twinshi nyuma yo amaze gutanga assist ya 4 muri Premier League nk'umuzamu. Ibi bivuze iki? Ni kwa kundi umuzamu adegaje baro bikarangira umwataka ari uyifashe agatsinda igitego. Ibi byabaye ku gitego Haaland yazaga kuba atsinda muri no weekend. Iyi weekend kandi muri Premier League isize hatanzwe amakarita 65. By'umwihariko uwitwa Anthony Taylor yaciye agahigo ko gutanga ikarita z'umuhondo 14 mu mukino umwe. Ese weekend wowe gusigiye iki? Reka tuganire muri comment kandi nizere ko mukomeje kumera neza.